Reka anongere mbasuhuze kandi mbahe ikaze ku Ibendera TV mwese, nizere ko mumeze neza kandi namwe biba bitagenze neza mukomeze kugenda mwihangana. Turababwira ko mu karere ka Rulindo na Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru hadutse indwara y'amayobera ihangayikishije bamwe mu bahatuye. Turaza gusobanukirwa neza iby'iyi ndwara. Turababwira kandi ko mu gihe abantu bavugaga impamvu nyinshi kandi zitandukanye ku ifungwa ry'ibitaro bya Nyarugenge, ubu hamaze kumenyekana intandaro y'ifungwa ry'ibi bitaro biherereye mu mujyi wa Kigali. Hari amakuru mashya ari kuvugwa ku ngabo z'u Rwanda ziba mu gihugu cya Centrafrica. Turaza birebera hamwe ku musozo, kandi turababwira ko isi yamaze kubona ukundi kwezi kwa kabiri kwiyongera kuko ari gusanzwe. Ubu abantu bakaba bagiye kujya bamurikirwa n'ukwezi kurenze kumwe. Hanyuma ku birebana n'indwara ya Marburg mu Rwanda, uyu munsi nta witabye Imana, hakaba hakize 5, handura 5 mu bizamini 433 byafashwe uyu munsi. Izi nizo nkuru tugiye kuza tubagezaho ku buryo burambuye, ariko nimunyemerere gato mfate umwanya mbashimire mwe mubana natwe ku Ibendera TV, by'umwihariko mwe mwakoze subscribe kuri channel yacu. Imana ibahe umugisha. Turasaba kandi namwe mutarakora subscribe kuri channel yacu kubikora kugira ngo tujye dusangira izi nkuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye tubategurira tukanabagezaho. Nitwa na Cretin Ntirushwa, hani ku Ibendera TV, ikaze kuri mwese. Twabwiye ko mu karere ka Rulindo na Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru hadutse indwara nshya ihangayikishije bamwe mu bahatuye. Iyi ni indwara yadutse ikaba iri kwibasira imyaka y'abaturage, cyane cyane abari kuyitaka cyane akaba ari abahinzi b'ibijumba. Bamwe mu bahinzi b'ibijumba bo mu murenge wa Nyankenke ho mu karere ka Gicumbi na Kisaro ho mu karere ka Rulindo batewe impungenge n'uburwayi bwadukiriye ibijumba, mu buryo bahamya ko ntacyo bazaramura mu musaruro bari biteze. Bamwe muri aba bahinzi batangaza ko kugeza na n'ubu batazi ikibazo ibijumba byabo biri kugenda abihura nacyo. Uwitwa Ndagijimana Jean Marie Vianney wo mu murenge wa Kisaro mu karere ka Rulindo avuga ko bataramenya inkomoko y'iyi ndwara iri kugenda ibangiriza, aho agira ati ni ikibazo tutaramenya neza ikibitera, ariko bikaba bikomeje kugenda biduhangayikisha. Abaturage bavuga ko ngo iyi ndwara iza mu buryo bw'udukoko duhera hasi tukagira imizi, ku buryo ubona hejuru ku migozi nta kibazo, ariko wajya kureba hasi ugasanga ibijumba byarashize. Seka News dukesha iyi nkuru ivuga ko iki kibazo aba baturage bagihuje n'abo mu murenge wa Nyankenke mu karere ka Gicumbi, bityo bakaba basaba ubuyobozi kugira icyo bukora mu guhangana n'ibi byonyi kugira ngo bazagire icyo baramura mu mirima yabo. Dr. Hategekimana Athanase, umuyobozi ushinzwe gukurikirana ibihingwa mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi RAB, avuga ko iki kibazo batari bakizi, ariko akizeza abaturage ko bagiye kugikurikiranira hafi bakagishakira igisubizo. Uyu muyobozi kandi asaba abaturage kujya batangira amakuru ku gihe kugira ngo inzego zibishinzwe zifashanye kugira ngo ikibazo gikurikiranwe hakiri kare maze kibonerwe umuti.
aha ayo muyobozi yagira ati ntunguwe no kumva iki cyorezo bavuga ko kimaze igihe gusa ngiye kubikurikirana tumenye inkomoko yacyo n'ikibitera ubundi bafashwe. Dr Hategekimana yasabye abahinzi kuba abagerageza gutera imiti bagura mu maguriro y'ubuhinzi mu gihe umuti wihariye w'iyi ndwara utaraboneka. Turababwira kandi ko muri Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda bavuga ko ifungwa ry'agateganyo ry'ibitaro bya Nyarugenge ryaturutse ku mirimo yo kubaka iri gukorwa kuri ibi bitaro, kandi ngo yamenyesheje amavuriro kugira ngo adakomeza kuhohereza abarwayi kuhivuriza kandi ibi bitaro bifunze. Ni mu gihe kandi muri ibi bihe ngo ibi bitaro hakigaragara abarwayi bajya kuhivuriza batazi ko byafunzwe, hanini ngo aba bakaba biganjemo ababyeyi bari ku nda baba bagiye kuhabyarira. Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda ivuga ko kubera imirimo yo gusana ibi bitaro yatangiye, abarwayi bari kujyanwa kwivuriza mu bindi bitaro kimwe no mu bigo nderabuzima. Amakuru y'ifungwa ry'ibitaro by'akarere ka Nyarugenge yatangiye gucicikana ku wa gatatu tariki 2 Ukwakira muri uyu mwaka w'2024. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda Julie Mahoro Niyingabire avuga ko kuri ibi bitaro hari gukorwa imirimo y'ubwubatsi ku buryo bitari gukunda ko iyi mirimo ikomeza gukorwa kandi n'ibitaro bigakomeza kuvura abarwayi. Nta rujya n'uruza ruhari, gusa nanone hari abarwayi bake baza kuhivuriza bafite randevu ariko bagasubizwayo babwirwa ko ibitaro bitari gukora, ahanini barimo abagore batwite baba baje kuhabyarira. Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda ivuga ko imirimo yakorerwaga muri ibi bitaro yimuriwe mu bindi bitaro byo mu mujyi wa Kigali no mu bigo nderabuzima bitandukanye byegereye ibi bitaro kugira ngo abarwayi babashe kuhavurirwa. Reka noneho twerekeze muri Centrafrica aho ingabo z'u Rwanda ziherereye muri iki gihugu ziri kuvugwaho amakuru meza. Ni nyuma y'uko izi ngabo z'u Rwanda zambitswe imidari y'ishimwe zishimirwa kugarura amahoro muri Centrafrica. Kuri uyu wa gatanu tariki 4 Ukwakira muri uyu mwaka w'2024, ingabo z'u Rwanda ziri muri batayo ya Rwanda Battle Group 6 n'iya Rwamedi 9 ziri mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye UN bwo kugarura amahoro n'umutekano muri Centrafrica MONUSCO, zambitswe imidari na UN zishimirwa ubwitange bwazo mu kugarura amahoro muri icyo gihugu. Kwambikwa iyo midari byakorewe mu gace ka Buria muri Perefegitura ya Hokoto mu gihugu cya Centrafrica. Umuyobozi wa MONUSCO Brigadier General Nduri Simon yashimiye cyane ingabo z'u Rwanda kubera ubunyamwuga bwazo, kugira ikinyabupfura no gukora ibikorwa byiza. Yashimiye batayo ya Rwanda Battle Group 6 ko yagize uruhare rukomeye mu kugarura amahoro mu duce twa Buria, Kwada na Samukwaja, ndetse anashimira Rwamedi 9 ku bikorwa by'ubuvuzi baha abakozi ba UN n'abaturage bo muri ibi bice muri rusange. Rwanda Battle Group 6 ikora uburinzi bwo gucunga umutekano, gukora ibikorwa byo kubungabunga ikiremwa muntu, mu gihe Rwamedi 9 yavuye abantu basaga 1713 barimo 31 babazwe uburwayi butandukanye. Izi ngabo zikaba zaroherejwe mu bikorwa bitandukanye byo kugarura amahoro muri iki gihugu
kuva mu mwaka w'ibihumbi 2023. Reka tugana ku musozo noneho tubabwire ko nyuma y'inyigo zitandukanye zimaze ibyumweru zikorwa n'abashakashatsi mu byisanzure banyuranye, ubu hamaze kwemezwa bidasubirwaho ko isi yabonye ukundi kwezi kwiyongera kuko ari gusanzwe kuyimurikira. Ni amakuru yatangajwe bwa mbere n'abashakashatsi bo muri kaminuza ya Complutense iherereye i Madrid muri Espagne, agaragaza ko kuwa 29 Nzeri muri mwaka w'2024 aribwo isi yafashe ibuye ryo mu isanzure ryiswe 2024 PT5 ikarihinduramo ukwezi guto kuyimurikira mu buryo budahoraho. Abashakashatsi bo muri kaminuza ya Massachusetts Institute of Technology muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo baje gushimangira aya amakuru. Umwe muri aba bashakashatsi yitwa Richard Binzer yagize ati ibi bibaho inshuro nkeya ariko biranagoye kubibona kuko aya mabuye aba ari matoya cyane agoranye kuyavumbura. Vuba aha ngaha nibwo ubushakashatsi bwacu bwabashije kugera ku rwego rwo kuyabona neza mu buryo buhoraho. Iri buye ryiswe 2024 PT5 ryabonwe na teleskopi y'abashakashatsi ba kaminuza ya Complutense iherereye i Sudarland muri Afurika y'Epfo. Hari muri Kanama mu mwaka w'2024. Ubusanzwe ukwezi guto kuboneka iyo hari ibuye ryo mu isanzure rinyuze iruhande rw'izuba cyakwegera isi cyane bigatuma ingufu z'isi gravitation force zirikurura rikaba hafi yayo mu byumweru cyangwa amezi runaka mbere y'uko rikomeza urugendo rwaryo. Abashakashatsi bashimangira rero ko bene aya mabuye afasha kwiga byeruye ibyo mu isanzure byegera isi, by'umwihariko bakarushaho kumenya imiterere y'akarere kabarizwamo imibumbe igaragiye izuba, ibyo bita solar system. Abahanga kandi bamaze kwemeza ko ukwezi gusanzwe kumurikira isi gusumba cyangwa se gukubye ukwezi guto kwiswe 2024 PT5 inshuro 300,000 zose. Ngayo nguko rero abatuye isi bakaba bagiye kujya bamurikirwa na amezi abiri. Ni ukuvuga ukwezi kwari gusanzwe no kukundi gushyashya kwamaze kugaragazwa. Reka tugane ku musozo rero, tubashimire cyane mwe mukurikira inkuru tubategurira tukanabagezaho hano ku Ibendera TV. Nizere ko mukomeje kugenda mumererwa neza, nizere ko weekend ikomeje kugenda ibageraho neza. Reka rero nanjye mbashimire mukomeze kumererwa neza. Itwa na Cretin Ntirushwa, mugire amahoro.